Hawaraki, aswam tangiri ko ay tangira inagitoki. Ngayari nang ikakawa kina pero sinatangiri yaroraki. Ekaparano ito saro kong kanan narawan memeden no kay dowana de minisi mintia wanwen no de ngapong ay. Ngayari kanaro na pa. Yay memeden no me ko tangira ni kanong oraya kina menamta pa no kong ora me yay. O dere tao ko. Kia tau royo ya kukurini pusmai ko yon denam pantare po ne isuwa wawakia. Wawatawana ake tenuakia. Ke comment yon the live.
Nasibate Evangelio ni kameyu Nakuyatani pure ni mene ya nakungai te wea Marava ke te mate ya iriko Nati pukini Yesu Nasibate Evangelio ni kameyu Nakuyatani pure ni pene ya nakungai te wea Marava ke te mate ya iriko Ayo ngai te Hoi taku mani meni kunarai nanu te ngapo ngayo. Ya kita piang kana terana kai tarai nanu ne meau patonga mera wa kita temete. Me na ke ya ko na katau ka bani anta mero ibukim towe. Aya kya koraki ya wai ka katikira mani meni te kunayo. Awan kan kuna mariana kiro ya kain kaume. Are wosira na bani karoira narata inkai te bime to wana te minisi minti avavanua. Sawagina ko nanu jawa ni memete nanu. Me yung kan te memete nanu are ko sa tangira kina ko na ibukin te ngapo ngayo. O ta ko te kan te memete nanu ayo. Tayo ka me ko na katanga kuna ya kain te bikeis me bikini peu are yesu kingin te meu. Pakategira wa ya kain te rondigira ke inanon de Clopo Youth Day. Nakameuri ungwe te sa memete nanu nanu te ngapo ngei. Pasta tapo aro kia tau me yonam tapo abe me kau me ikan ya kona meuri mo nanu te ngapo ngayo. Ayong kan te memete nanu maro ko tangira ni kan katanga. Are kina pa ikara be ni banam ni kakatikiro ina ko ya kain te rondigira ke. Naka
Ora tangai de bimene mewa de mene siminti ava vanua. Enang birima de beta ta yayoge. Ngayere ta kanta ninga bangku ko de meto ngongora ira dikin namrerio. Ko ben wa kan ka ta roi ko imani mangaro ko ne biomke. Ngayare na de meto na pangkan ne ta na ko ngongora me no nam studio ko putarava. Me ste meto na wa kena ko non jawa ne me meten nano. Ngayere kan ko to ko ba yei me meten nano mke to am katikiro ya ko tangira ni kan ko non te ngapong ei. Awa yon kan nam tai ke. Kwasi tare po na pena ko yon tenam pan tare po ne isu wa akia wa to wana akia tenu akia ke komenti yon de live ngia ko de meto ni ka kai tarai on ngongora men nam ta bane ko ngongora me ye me yona pan kan ne de me meten nano o ya ta ko de kan de me meten nano ayo o kona me uri mo de sakana ko bana de Hope Radio FM 89 ta yoga me kuna katanga me meten nano wei pakotan toururing di kaki na kon sinara ari ake irarikira korapa ate keroi ona me uri kon kwete sa me meten nano me ari teta me nam tapa no kongora me yai kona me uri mo ina nte ngapong ei kona me uri kanen nari mua ni kaparapuri ni karaute ya kana kon me meten nano maro kotangira tangina ibukin toururing kotan toururing na kon sinam ari ake ira dikim ta ya yo kai taranya kanga ite meto ni kakaya me meten nano mane me taranya ya kire kina no beu ngayare kona kiro ro me meri tieta pa yari ni angkande de kuna meri ya kan de case pun me yon koropo me ka yare yetan de yuretan pangayare na enarita te pana nururing di kaki de ta ya yo osa ngoraki na kon me meten nano mari yari ne ya
O warata inkai wabi me wana de minisi minti avavanua ayona pankane de memedenan ware mga spakos. O de memedenan wayo ero merun pitas kolokai. Ata ko tekan de memedenan wayo. Kono meori de memedenan tayo kami nabubusi ko te kunare raw Yesu. Pandang po ni kami away mo nangongorayay. Inano ni may turunte nga po ngayo. Ngayarin na kami awri kong kwete sa memedenan pitas kolokai menamta pa na kongongorame yay ko na meori. Ayon ka ni memetin nanom, are po ni memetin nanom. Ikato atayo ikatay po ni rupa na po ni kona. Ikato atayo ikatay na ti may tabi ni baka. Oni kawawa waki na nona mete merua. Oh yes. Ni me waki na neroi roi ro e akiti me. Ro ro ni kapene akira ridi. Timo anta ira ro amiro men kayeka. Parang purin sinena iyon tikay. Yaki kororay ni meo mea kukasin na paswang. Barong Yesu. Oh Yesu. Kakantaninga, uke tinerurung mete korakay. Mayroon tika kapayaw mena kuyara ni bene. Raw Yesu ayapaneski aki apato ko pusin namkai nanon te nga pong Yesu na peni kanne kita ko peni baby sinanon ni merawa raw ani kanne na ayapanes ngaira sabon tata ko na peni nanon ni mera pasti nang darwana ko nga ya pe mina yeta mga ya raw yaki ete imetu ani mena iraikira ike simena yai o men kuna mande te sangora ya gosira na peni karoira narata inkai ay wobi meni mewa te mini simin nampa wanuma.
Mamaten nano mente paipar. Kamna meuri, harau nei meri, haranta meu kapokia, ai kahanta aku yaran. Tiki pada memete nano ya mente paipara, tereke ni rom tepi mewowa kipuna tepi manowa. Kamna kabobo nano mi, kai meta yakin takan dia tata, na kamna kukure ni roro me kana meuri. Taita ku nano mi pakamwana. Irikin tatangira teki puai, payangana ide ya wana kidia ni meta yakin takan dia tata. Menaria ini paina tena nodinano atakani kaida. Siswanga kina beikai pasina ko ni mekina wana-wanara. Pete yakinaki hesina kita ko inanara pas wana-wana. Ayo pentaka toto hayanganira Yesu gemena yonzabe paya kitoki ni paina tena nodinano. Kamdapa. Ye yang kip memete nano mente paipar. Ospaya ikai yon Op Radio FM 89. Sinora rasa kameyu esi animeti kukira vai tirar orang aira sina toro iruna meni mengaia nakitoki kana sinora rasa kameyu esi animeti kukira vai tirar orang aira sina toro iruna meni mengaia nakitoki emeti Yesu evaraki onde kai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki onde kai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa Sakini peinana koi Ipusi maia te sapure E akitana ko maia Te asuantangira Ai tameroara Sakini peinana koi Ipusi maia te sapure kita na kumaya te asuantangira ay tameroara emeti Yesu evaraki onde kai pukinara kure siri aina te paetangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki onde kai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki onde kai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki onde kai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa Siriena daya petangirira tamerari karawa. Oya punyeski. Menna na tangira ane ro wede yang ana sine ana riki de menna.
Tena mete ibukim o ibukyo. Kangai pun kuri ni kangan deke ane nano ni meuraki. Ako nanga na simi yam deke temenda pena mete ibukin towan tay ako nang tatangira ni meung mayo. Merau. Ana tangira asora ibukira aki akapota wana. Jang na beyo. O minukuna mande de sangora meru ya kain de heko safop. Ya wusirang kanya ni karokoira narata inkai. Wapi me ono wari kite minisa mga po tiawar waiwa. Me. Ya ingkanya de memete nanwar ya kos. O ito ko teakan de memete nanwa yo. Tayo ka me ako nakatanga memete nanaw to kuna reka ngay teakana. Yay te pana. Pana ka meaway nongongora yay kurapa. O ito ime to ang kay ni kakaitara ko. Nakameuri bang kwete sa memete nano menamta pa na ko te ime to ni kakaitaray me yay. Pitas kolokay. Kuna meuri mo. Ayong kan de memete nano maro ko puntang ida ni kanika meaw ko nongora yakin na. Ina no may turon te nga po ngayo. Yay te pana. Meru ya kain teroron dikiraki. Meyon pa iriki. Ikekei osang oraki. Nakon memete nanom. Te pana ai bebe te ko Iai te sipanga te mioko Ai antai atauro inako Antai ena manangai puku Sina tataro si te wana
sipanga timi oko ai antai ai doro inako antai ai na manangai buku Waratang kai te bimerwai wari ki te minista mga po tia warwai wa. Kuna meoring gue tia ini ako tapi nongongora me yan mengam ina nunte inga po ngai. Anga nasim asa ni mananga ni kaya yariri. O ngai ane nang kakawa kan boto kan gue te karo me te sina nako nasim kai pun pain tangira ngai ya meiron jeswa. Me sti me tona pen ngakina ko ina nun tia wani me meten nano. Ngai yari ayu na pen kande te me meten nano re tangira kina ko na ibukin te inga po ngai yo. O te me meten nano wei. Yaro ko mente tapu Papua. Aya kia kora ya pai metanki. Ako na ndeita Papua o kiripes korobu. Ina nunte ingapu ngayo enang kaparanano. O tapu te akante me meten nano ayo. Kuna meuri. Kota yo kana pete kuna rerani Yesu. Pasi nakana korawa ye yara po ngayo. Kurang darapa. Ngayere naka meuri ongwe te sa me meten nano me yoan PNG kane. Suwake takarimi kuna meuri. Ayon kane me meten nano. Are kota ngira ni kandong oraya kinni ako tako pa. Inanang kana korawa ampong inanunte ngapong ayo kia songora nakon memetin nanom.
Warangi ako te meto ngongorai rariki namderio. Te bui mea wariki te minisa mga po tia varwaiwa. Uringa ya mawa ni memeten nano. Ena to kiro ainkanen tia varwaiwa. Ngayaren kana ko toko pa. Yai memeten nano. Keto am kati kiro ya ko tangira ni kan kana kwa ina nunte ngapong ei. Kwa kita hata para ke mina. Ena waki beam. Me yo na pang kande te sangora te te memeten nano are tangira kina kona ibukin te ngapong ayo. O te memeten nano ei. Yaro ko meron tenta ko pauro. Tiata. O taku te akante memeten nanu ayo. O kona meuri mo Hope Radio. Ta yo ka memeten nanu te konare. Yesu o ka pen nepe nero nang. Papanaun ka te kiro ina ko yana siwa i katanen toa. Ka te tawa ni teri. Ni kota ki mesina iya iwana. O kona te kiro ina pe angkwe te sakana ko pana kurangin rarapa. O naka meuri kongkwe te sa memeten nanu tenta ku pauro. Tiata menamta pana kongongora me yei. Kona meuri. Ayon kane memeten nanu. Ari kini apa reitan panam ni kaka meuri ni kaka tikiro ina ko yana sim marara riki pum ina nunte ngapo ngayo sangora nakon memeten nanom. Yesu pundaw kapin penerona. Beneske pa Yesu eta kapen ne penerona. Ina noni meora sa puntata ko nebe pangai dan taina ko skuna ni kroi pa ni kapene. Na kian na ipopo ka swara. Mero skauringa kina nonte ngapo ngayo pa. Si Yesu kapene ni meora. Ngayare menamta bana ko ngora meya yo poko ni kanes panga mano ko usin wa kinya nonte ngapo ngai. Sakari ka Yesu taina ko kepa. Ara kapen ina nonte pongayo. O men kuna mande de songra e wosirang kane ni karokoira narata inkai ruai wari ki teminis o mga po tia waruaiwa. Ayona bangkane te memeden nano o ta ko te hande memeden nano ayo. Kuna meuri Hope Radio tayo ka men na pupusi te kuna re kona beo. Meri hainde heko sa fop.
Ngayere kuna meuri ngote sa memeten nano tonti kora upera menam tapana ko ngora meyei kuna meuri. Ayong kan memeten nano mki angkai buni memeten nano modera bugina kan pana katanga na koim. Ngayere mente tapana ko ngora meyei patoko beni ka kaitara inkai. Kata uroi ko benang katanga memeten nano meyon koropu mekai.
Hawarata inkai ya wari de minisa mga po te awarwaiwa. Yon banan Hope Radio FM 89. Takantani nga rangina papa ki bako piani manang angkwe de samakuri ni kaya amtapa ni makuri. Ongkwe inkai ya kote meto no ngora meyan meyangam. Kwa piani karawa ni ngoya ke patera kona wakin no ni karoya. Ngayari na de meto na pangkanda ni kameroro ko mena no nam studio ko robutarawa. Me akuna mne pa ke yastan kata urai bukin kanuan nam kai ngapo ngayo. Me ayuna pangkanda de memeten nano reste meto na pen wakin ako ke nanon tiawa ni memeten nano. Ngayari ayuna pangkanda de memeten nano. O tako te de memeten nano ayo. Kuna meuri Hope Radio me Christmas. Kota yo kan ikaran ko au memeten nano arte kuna re kangai te kana. Te sawa kina ito wea. Pai boni kati kirawara nanon tangai ne ngai rai kai ni kapene. O sabusia na peswara. Pepi hawa kinira narangai na yo. Korarapa. Ai poni kwe me ikan tikiro ina pe me amusu. Naka meuri kong kwe te sa memeten nano me yoni Christmas me ikan te mewa kapokiang. Kona meuri mo ino nante ngapong ayo. Kanaro na bayi ina pe ro me pe ani kaningani ngayo memeta ko me irarikim. Chaka meuri ina pe. Narimuang kanda ni karaute ako ani kaparapure. Nako ni memeten nano marakotangiri aki te sa kawagina ito uya. Kai tarane iti me tuani kakaya me tarane kanga ke na nuni beira me akwa kira rome pa yari ni angkane de kuna rakanga e pon nang iri kere kene pe oni gane me ngaya airi me swam pangaya ri na tangina koyim ina non tinga punga yu me yo nam tabo Christmas ikane. Airi meswam o ena iriko. O men kuna mane de songora wasir tankai ai to wana de minis imin tia warwaiwa. Me yona pangkande de memeden nano re tangira kine pena kuna ibukin te ngapong ayo. O ta ko te khande memeden nano ayo. Kuna meuri Hope Radio sibeni bubu singai menarata pwe Australia. Aya kya kora de memeden nano ayo gi ai pun me gorobo na pena ko Australia gi. Eta me sangora ki o ta ko te khande memeden nano ayo.
tayo kami ako nakatanga de kunare Yesu o kapin ne penerona pa ngaya na kaidira naramakuri men naratapo ayo ngaira kain milang boys korapa ako natikiro in kuete sakano kupana onna kami uri kuete sa memeden nano pauro kiantong men namta po asteria meigane ya pun nang kaparana no ya pai metanki ya mang kona deita koropu wa asteria ina nunde ngabu ngayo menang irana kiki awayong kane memeden nano pauro kiantong ara kwatangiria are nareke ba kairami kaungami inanon spangami inanon te ngapo ngayo Yesu au kape noeboneske kariga Yesu pa mi kape taina inanon na mi makuri inanon te ngapo ngayo Yesu kun ukapin at penerona. Warata inga ni mewa de minisi minti awaruaiwa ayo na bangkane de memeten non ware tangira kina kona ibukinte inga pongayo o eta uta kan de memeten non wayo kona meuri hope radio tayo ka men na pupusi te kuna rege te tapa yarang sigiroi meiri ya kain doromon korangin rarapa Katarina kapere naun menam tapa na kongora meyai o kona meuri mo ina nunte inga pongayo kwa tangira kwa de kuna rege te tapa sigiroi ki o yara panna katanga o ngayare poni memeten nanom ngayare katauroi ko menam tapa kongora meyai pa enang katanga nenenon am studio koropu tarawa Kaite tapo
Ora ta ingai de bime dongana de minisi min te awaruaiwa. Awa yu de dai de songora. Are sa mga rukona be into kina kanwan na mawa ni memete nano. Ina non te nga po ngayo. O yero ni akanga yaki toki na non waki man kami yon te awa ni memete nano. Me apo neste te aka. Are ye toki ni pangani kapene. Nga yere ni ta ye yon kanne. Saro kon toki na. Kanwan na mawa ni memete nano ibukin te nga po ngay. Nga yere yapon tabi ka mo panaw ni karabao. Ibukin nam tayo memete nano marisasa nusa nepo yeswara. Ina non tameruan te nga po ngayo. Ang gwena ya kiri kem ni kana kwa memeten nanon boko beni mani ngana ko ni memeta. Kwa ira rome. Sa mga boni guys po kin tia varoi te bi me wowa. Me kunam ari e memete yai nanom.